Hello misiragam apung kumrik sudung orokas hoising ko prothom video nga first time bonai dung ampai orokai namai madam nulu komina janai bilang ok dekdin ku ikabo kolesam gukumana ma longko ek baron ko gukaro ku koimang tabisod orok super annual sport cholilung e sport do jodi guma pamulo fainam dor paim dak bila jehetu 200 ko kodak absent pisam bila college gi pamna lendung or kursula sugela super college gidak bo ngoluk burma dalango mobile polo posul gidak bo ngako video dam tol gidak na banyu sudung or kam buken scooty dung okosin dung bigela bu hinduk duma dong hinduk duma bila yang onye letulok gida or ka poisa dai basi malangi scooty dam duk pusin tel ko borai paya daw laga onye letulok glayam na nye gidak bona or ka so hoise ngoluk bokul tinyali or ka sogun gara or ka gpa college giputak bo hage bo ngoluk college da or ka ngoluk burmada ngo gazonda tela du bona okol ka tedgel kal du bona mbo bona or ka sa cricket start du bok cricket kheli modu bo department wise pa oino department cricket kheli do onokang ulu tedur bachula lobak bachula ngala joko glen to bona ngoluk burmada langolo gajonda or ka basi tudung kam nal tudu sage ngoluk college te lobak sangkang amoni sang tet kolo tedura ajuk glen galuk duna ka saat ka to ngoluk college te Olok college olok gupungge kula pinsa pindo gela spalu gutingun kapa gupam na lendong mamo gomadam goksulung gumunyam da kapa okala duglenoi dabo ampi gela podosam opanam pido mumdo podong oyesong kinma doka pododa opamulo to olok gupungge la mulo mubukna mampiye Adoka sagu bosilok video da nalkap kata ji komenda janai bilang aku riksulang kupa anu video da